kameramen. Video. Ayo deh. Hai, hai. Tidak lewat lagi kan? Itu tadi nak Itu kemana? tadi kan bilang remote kan? Di situ bilang remote, di sini bilang HP rusak kan? Mungkin nak balik lagi tadi, mungkin nak kesini lagi kali dia. Iya. Kita Aturan, tadi ngomong remote kok remote. aturan aku Tadi masuk. tadi nanya HP rusak. Emang bawa remote dia. Oh, apa dia modus baik? Berarti hati-hati.